Toi whaatalo whātol whaapoponga o telefon malisi o whangalila mua mole nei vai ngau le tai au. E fitsela wafe Tala se vai ngā tupe se whai inivesi na ngau ina ua whaasenes company pipelo ia tuno i whafo mo inivesi. Wala ngai masela pita ingal vai ngai whaatulanga ina tu la fono i mata uputau tupe mo tangata uma ina ia mata i tū vai ngā whaapea. Sa o atu se wala au se tau lele ai au kilani. E whaatatau se awanoa mo inivesi a November tau sanga Januai, masaya taltono, o se kamupani moni, o se wala au mas kampani e ta o le Synergy Capital Asset Management i Hong Kong, e whaapea o fienisia na toi whaatau ese nisi kampani, e valua Tala se inivesi na whautua i ele kampani le tau le lea, po le tamai o kilani e a matai, i lea taimi sa le imanatu tele iai, a ngaula na valua Tala, a tonu e na te aoa o mai fo isile sona na whaasolo solo i lava lea, mai u ina lafo ia na tupe, ai ile masino Januari tau sanga nei. Na poloka i le faltupe lea tama, ina uamana o e lafo se tupe silia malilima sfululi maafe Tala, malapata e ina i le faltupe le tama o se whainga tau whaasese, peitai, na talitonu lava le tama i le kampani malafo lava le tupe, sa whaawao na ia lafo ina tupe le isi ono masina mulimuliane, na whautua fo ielo na awhawhine ai le ai lava, mai uailo ina li poti le awhawhine, i le Financial Markets Authority a se tema, ma whaamaoni ai o se whainga tau whaasise, peitai ua tuwai, ua ngaula na fit se lau wafe Tala, ai na amata mai ile na o le valua Tala, na ta ua Gillen Boys o le FMA, o se tasi leo ngau pitu tele wa ia moli mawina i whainga tau whaasise o inivesi, na ia ta ua, a whaia wala awatu se tasi whaape se telefoni, o le whaailo mua lava le nae masalumi ai o se whainga tau whaasise. E valus full pasene le numero a onga na whaamawina la tautupe whaasili Samoa ina ua si ETF sosani ma vaenga tupe na tuatu ia ele malo. Isa reporti le iloilonga tupe a onga ilo official su sili. Na ta ua e tele a onga na mawala tautupe whaasili. Ma e titi fo ia onga na whianga i mawhaafi tauli. Ia la taumata upu tautupe le tausanga lua filua sifulu na ilo isi tausanga i tuatu. O le tausanga ilua fisifulu wiva. E na o le 5 pasene le numero a onga na mawala tautupe whaasili. Ilo na o telenga. E tu samale se lau iwa sifulu valu miliona Talane tupe whaasili a onga molu tausanga lua filua sifulu. Whaatus tu sale ili tupe whaasili ato e tu samale fitu sifulu miliona Tala i tausanga i tuatu. Pio na li putia mua. E whaape se lau fitu sifulu miliona Talane tupe na le maua a onga. Maia a fianga e ala polo kalamele malole na whaatino i fua ai. Whaatasia i malile mawhaio na whaatino su e ngā tupe a onga. Ona ole COVID fuluiva, masafa ititia fo itupe maua, maita maitia o onga mai fafo. Wa fautoina tangata ile taulanga Wellington ina ia lava le ono sai ona Januai. Wa whiangai kampani e whaakone karate ele pule nganu e la wina le lapisi, ma whaafita uli ole le lava o ave ta'vale. Ina iwa yaso tana iato, sa whaatua yeile aonga o lapisi inisio pitonu o Wellington. Na tawe Emily Taylor Hall, le te ina nga luengal pule nganu o Wellington mo lapisi. E whaapea ua le lava lātou ave ta'vale le taimine e umane le aso. E leo o le aonga o lapisi isi a inga manufuanga taitasi. O na amata le leisi aso fau le aonga o lapisi isi tu ia sale ima whaio na o ina i le aso mua. O le sitia fo il numero tangata ngā lulue atu i o lātou a inga. Wa te lei fo ile lapisi e piki. Tele ta'vale paka i lungo le awale luma o fale o ainga i le aso. E whaafainga tai ave ta'vale o na ao le lapisi. E tale tonu ni gleket o le tāpuninga tua o le atunu o le mafo anga leo le lava o ave ta'vale. Ai ale au mai tangata whainga luenga mai whafol taiminei o le ale pina eva ai le atunu o le matua whaatitele ina lava o le whaafita huli. Watoi whaaui tu ai le uni e tu mo tangata whainga luenga le Kiwi Rail ni ala tau whaasila silanga mo ni ala tau solo titee ina ua maua se isi o fufo mai le pūlenga le kampani. Sa whaatulanga ina ia solo titee mo le vai sofo maana se manua a awhiaifeo inga umalava no whaafi. E awhiai au kilani ma Wellington whaatase ma waaifeo inga i le sami i le vao mātou masauti na whaalia le polisili le tō mau le Kiwi Rail, Todd Moyle, o se whiutanga inga whainga tāte le peitai uai u isa taunu unga le lei, e le lei tutongi mo lau whainga almenga,
Ma olo mautu ai fo ile company matanga tolo whaungaina le au nanga e o atulawe le onga tutonu o le lua whelua tolo. Sata o whalwhailau tusi o le Rail and Maritime Transport Union o le atu ina atu le ofofo wale kiwi rail i sui o le ioni mo i loilonga. E valu pasene se si itanga satang mawhai tanga tawhaingalwenga le kiwi rail ina ia mawhai ona wha amautu wina. O lo ilo le pule nganu o Thames Coromandel, le polo inga malau whaingalwenga masui filifili o le pule nganu ina ia mawhai o na ngā lulue ai tutono le ofisa, ma a whai e langolango ina e ono whaingalwenga tolo la tau pule nuu ilo na a inga. E te ele pule nuu Central Kode i polo inga moto i pui, ma na te ina fo ila vaila awa le whaisa. E whaapea o ia le whaatalitali mo le tui pui ale Novavax peitai ele itatala ina New Zealand taimine. Sato ina atu se whaasea se tasi o sui al pule ngā nuu ina o ta ue whaapea na saunol tama itai pule nuu i se fono a tangata e te ele tui pui i Coromandel. I se fono al pule ngā nuu ila soana nafi sa whaalia ile au fono o mai ana soa lau pule le whaasea i tutonu la volo la tolo toi whale masale i whaia i se suenga. Na tāpuni ele a soana na fifa atala noanga i tuunga mo le wha maoninga o tui pui mo le au whainga luenga a le pule ngā nuu. I whawhato New Zealand e silia malto o se fulu ni tangata sulu wha i Rohingya i tutono Britania ma Amerika ua lātou whaisatangi whaasanga i le Facebook. E silia male se lau 5 piliona Tala o lo le whaatanga o whaamatalanga malaunga ita na whaie whaasanga i lātou o na whaasalalau o la lātou mau o whaalawiloi au onanga le Facebook ni sawangai whaasanga i tangata no uto ai titi. E tu samal se fulu wafe tangata Mosalemi Rohingya na whaseotia le jaimi na whaiaisa ilinga le militeli ile atunu umien ma ili luafe sfulfitu. Ele iwavetaliane le Facebook le wengone ile meta i atua inga. E silia malilua 10 miliona tangata whaongaina le Facebook i Myanmar. O le tausanga i lua fisful valu na iyo ele Facebook, ele o lava la tau ngayo ingai pui ele whaatupo a mionga whaavevesi, ma whaamatalanga po la unga ita e whaasanga i tangata Rohingya. Ita alonga, na tusia le numero lua le au lakapia tamaita i New Zealand, o te kura ngata airenga mate, ilunga upenga ta whailangi e whaapea, sa matua whaina lava lona mawhau ile malanga le au le whaunga le tausanga i engelani mawhalani. Masale i whaingofia mo iala na whainga filifilinga e tau talai e whaaleo na langona ile mata upo. O ngata airenga mate e ilo na pita maori male atu kuki ma ile ngati porou. O upu na yetu sia e whapea, sale iso na manato e ngase lo na mawhau i se taalonga, sa pito silo na fia iai. Sale iyo nga tasia na tau mawhainga malto langa sana unau ia ili malanga ta amilo le au. Masale ili leifo ila na taalo ina i tau sanga utuana iatu. Mana afia leo la malolo ina ulu na mawhau. Ile valu tau sanga utuana i. Lea saya ili Black Ferns. Sa afia ngai pia mawhainga ta ilo na mawhau. Ai whatu atatala atu lava lea o na whaafi tauli. Ile malanga ta amilo talwa inei ale au. Ila na tusinga ilunga upenga ta whailangi saya ta wai. O whaamatalanga ma upo whaia onga le Black Ferns, o isia vaenga nā tili whaale tonuai, le ola malolo ina olo na mawhau. Sa yeini se o tala le whaia onga ulu le au ia te ia e whaapea, sa filifilia o ia le au, e sa le te tau ona iai. Masata o tufo i le whaia onga lona maa siasi ona o ia. Masa ia langona, e peise se umana ngā yoenga na whai, ona o le lau wavale, ma fe e yatu ia te ia, talo e nei fo isa whai atu wa isa tala e whaapea na alau na piki o ia le malanga ta amilo, ona ina o le tai na lava le ki tara. Na ta ue Chris Landrum o le lakapia New Zealand, e te le lava le popole ngai nei tu a inga ua whaia, ma e le o tu mamaina ia ila tau, lea mata upo, ma o le anga ia i su enga. Tala fawia malesi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.